Mill-konklużjoni tal-ftehim ta' Pariġi li hawn l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea stabbilixxew miri ġodda biex b'mod ħolistiku jaħdmu biex inaqsu drastikament l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetti ta' serra. L-Unjoni Ewropea għażlet li tuża żmien tal-irkupru mill-pandemija bħala mod kif jintlaħqu miri ġodda tad-dekarbonizzazzjoni f'dak magħruf bħala l-patt tal-Green Deal. One News tkellem mal-kap tad-delegazzjoni Maltija tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant li qal li minkejja li l-pjanijiet għadhom maħsuba, preżentament tfaċċaw sfidi ġodda li qed ixekklu il-proċess. Evidentement il-gwerra tal-Ukrajna ħarbtet il-bija kompletament. Kien hemm u għatem programm qawwi fuq l-ambjent, il-Green Deal maħsuba biex tilqa għat-tisħin tal-klima, li se tinvolvi bidliet kbar fil-liġijiet, finanzjamenti qawwija wkoll, investimenti qawwija wkoll. Intiżi biex issir id-dekarbonizzazzjoni, tant li qed jiġu implementati 17 il-proġett f'6 oqsma b'investiment ta' 345 miljun euro. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen sejħed dan il-pjan bħala l-iżjed wieħed ambjentali. Here, the Maltese plan is outstanding, with 54% investment into the European Green Deal. It's one, if not the greenest recovery plan we have. The second priority is digitization. Here, the Maltese plan also overshoots the target with 25% investment in digitization. And digital is the make or break issue for our economy.